iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda irateganya gahunda yo kugabanya inzibutso hagasigara nkizafatwa neza zikabasha no kuba ibimenyetso. Kumva hasigara imwe nk'ikimenyetso cya jenoside, ariko ntibibe ngombwa yuko ku nzibutso zose iyo mibiri ikomeza kubiha. Ministre Jean Damascene Bizimana uyobora Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda. Ibiciro by'ibiribwa bikomeje kuzamuka mu murwa mukuru w'ubukungu mu Burundi, Bujumbura. Kira kibarage cyaraduzwe, udukara ntituronka, ko duteka abana bose batugwanira ko kwashi, age ntacyo turonka tukivuga ngaha twaragesenga aha. Bisaba yuko bo mwandukira ibiciro kubera tufise abana bazabatujana mu ibaba bamwe turabafakaje n'icyo twihere. Umwe mu bavuganye n'ijwi ry'Amerika. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwa na mugenzi wacu Aloyes Bigirimana. Aloyes, wiriweho? Mwiriwe neza Veniste. Mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika abantu barenga 30 barishwe mu bitero bikekwa kuba byarakozwe n'abajihadiste ku munsi w'Imana n'umunsi wa mbere mu ntara ya Ituri ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. David Beiza, umuyobozi wa Croix Rouge muri ako karere, yavuze ko abaroberi b'umuhari ADF bateye imihana y'abanyagihugu haruhande y'igisagara ca Komanda kiri ku birometero 75 mu bumanuko bwa Bunia, umugwa mukuru w'iyo ntara. Ahatewe ni Imangusu, ahasize ubuzima abasivile 17 hamwe na Shauri Moya ahishwa abandi 9, abandi 4 bicigwa ku kiraro cyo kuruzi gwitwa Ituri nyene nkuko Beiza yabivuze. Imirwano hagati ya ADF n'abasirikare ba Kongo yarabandanije nejo ku munsi wa mbere ku muhingamo. Umushikiranganje wa mbere wa Kongo Jean-Michel Sama Lukonde ariko aragendera ako karere, aho ejo ku munsi wa mbere yashitse Igoma kwirabira ibibazo by'umutekano muke. Amakuru kuri Afrika kandi ku gihugu ca Mali, umushikiranganje w'Ubudagi ajejwe imigenderanire n'amakungu Annalena Baerbock araganira n'abasirikare bari ku butegetsi muri Mali muri yindwi. Umuvugizi w'ubushikiranganje arongoye yavuze ejo ku munsi wa mbere ko uwo mutegetsi azoba agiye kuganira kuri kazoza k'abasirikare b'Ubudagi bari muri Mali. Baerbock ashika muri Mali kuri wa kabiri, ahategekanya kubonana na Assimi Goïta arongoye igihugu hamwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Abdoulaye Diop. Azoca bandaniriza urugendo rw'uye mu gihugu kibanyi ca Niger kuganira na Perezida Mohamed Bazoum hamwe n'umushikiranganje w'imigenderanire Ibrahim Yakubu. Intumbero y'urugendo rw'uyo mukenyezi ni ukumenya ishusho ya politike n'umutekano muri ivyo bihugu mu gihe Ubudagi bwikekeranya nimba bwogumiza abasirikare babwo muri Mali. Ubudagi bufise abasirikare hafi 1,100 mu mugwi w'abasirikare ba ONU bari kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali, MINUSMA. Iki gihugu ca Buraya caratanze kandi abasirikare 300 mu nteko z'umwe bwa Buraya ziri kumenyereza abasirikare ba Mali. Ariko Ubufaransa bwatangaje mu kwezi kwa kabiri ko bukuye abasirikare babwo muri Mali, bituma kazoza k'abasirikare b'Ubudagi muri ico gihugu kaba mu makenga. Washington, ijwi ry'Amerika. Hanze y'umugabane wa Afrika, intambara y'Uburusiya muri Ukraine niyo ibandanya ivugwa. Uburusiya bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko mu mpera z'indwi irangiye bwasambuye ubuhinga bwa Ukraine bwo kwikingira ibitero by'indege. Ni mu gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky agabisha ko Uburusiya bushobora kongera gutera mu buseruko bw'igihugu. Ibi byatangajwe n'Uburusiya nta wabitohoje, ariko umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi w'Uburusiya General Major Igor Konashenkov yavuze ko igisirikare cateye amamisire asambura ibikoresho bya gisirikare bitera amabombe 4 vya Ukraine ku munsi w'Imana. Konashenkov yavuze ko ibitero byatumbereye mu manuko bw'imicungararo y'igisagara ca Dnipro
kandi byasambuye n'ivyuma by'ubuhinga bwo kwikingira misile mu ntara za Mykolaiv na Kharkiv. Perezida Zelensky yarongeye gusaba ejo kuwa mbere Amerika n'ibihugu vya OTAN izindi mfashanyo za gisirikare. Yaranasabye abashinga amateka ba Korea y'Epfo kumurungikira ibindi bikoresho bishobora gukorora misile z'Uburusiya. Makungu kandi Ubufaransa bwarirukanye abarusiya 6 bukeka ko bakora nk'abasumyi b'urusaku kw'izina ry'ubudiplomate. Mushikiranganje w'Ubufaransa jejwe imigenderanire n'andi makungu yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ibi ari nyuma y'aho iperereza ry'Ubufaransa rimenye ibikorwa byo mwibanga bikorerwa ku butaka bwabwo. Uwo mushikiranganje yavuze ko abo bantu babasanze bakora ibikorwa bibangamira inyungu z'Ubufaransa, ariko iri tangazo ntiryavuze ubwoko bw'ibikorwa bagirizwa. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Leta y'u Rwanda irateganya gahunda yo kugabanya inzibutso hagasigara nkizafatwa neza zikabasha no kuba ibimenyetso. Umuryango w'abarokotse jenoside Ibuka uvuga ko ushyigikiye iyo gahunda, ariko ugasaba ko inzibutso zitakwimurirwa kure, aho bisaba abarokotse gukora ingendo ndende. Kigali, Asumta Kaboyi. Leta isobanura ko iteganya kureba uburyo imibiri igaragaza uko jenoside yakozwe yabikwa neza mu buryo bwa gihanga kandi ikabikwa igihe kinini. Minisitiri Bizimana Jean Damascene uyobora Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda aherutse gusobanurira abasenateri ko kugira ngo ibi bigerweho bisaba ko hasigara inzibutso nke zo kubungwabungirwamo amateka. Igikorwa cyo kureba uburyo imibiri ishobora kubikwa imyaka myinshi, iyo tekinoloji rero turayikorera ku rwibutso rwa Murambi. Nitumara kuyirangiza twagira n'izindi nzibutso tubijyanaho, iyi mibiri igashobora kuba yazabikwa igihe kinini, hanyuma tugasigara tuganira n'abantu n'izindi nzego kugira ngo indi ibe yashyingurwa. Ntabwo iyo mibiri yahama igihe cyose, twumva hasigara imwe nk'ikimenyetso cya jenoside, ariko ntibibe ngombwa yuko ku nzibutso zose iyo mibiri ikomeza kuba ihari. Kubungabunga imibiri imwe indi ikazashyingurwa birajyana n'ibirimo gukorwa muri ibi bihe byo kubungabunga bimwe mu byarangaga bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni kimwe n'imyenda, naho hari tekinoloji turiho dukoresha inyamata y'uburyo imyenda nanone ivanwa mu mukungugu n'ibindi biyangiza, igashobora kuba yazabikwa igihe kinini, nka kimwe nyine mu bimenyetso bigaragaza ko abishwe bari bafite n'ibyabarangaga. Inyamata twarabirangije, niyo mpamvu twabyimuriye ku rwibutso rwa Ntarama ruri hafi ya Nyamata kugira ngo bikomereze aho ngaho. Umuryango Ibuka wita ku bibazo by'abarokotse jenoside wemera neza politike ya leta yo guhuza inzibutso mu rwego rwo kugabanya umubare wazo kugira ngo izisigaye zibashe gufatwa neza. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Bwana Ishakiye Naftali yabwira Ijwi rya Amerika bimwe mu bikwiye kuzitabwaho. Cyambere nuko abantu bafata mwanya bakaganiriza abantu bigasobanurwa. Cya kabiri nanone gikwiye kwitabwaho hari no kureba intera y'ahantu imibiri ivuye naho ishaka kujya, uburyo ahantu imibiri ivuye naho igiye hakaba hari intera nini. Nta muntu ukwiye kwibuka abantu be yakoze ibirometero 20-50. Icyifuzo cy'uyu muyobozi wa Ibuka nikijya kure n'icy'abandi bacitse ku icumu. Bwana Pascal Murindwa mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba nawe atanga icyifuzo cye. Ntabwo byaba ari byo, ushobora kuba ubungishije abantu ababo yenda ntibazagire accessibility kubageraho, bashenda nk'urwo rw'Gashora ruhuza ikintu cyahoze ari komine ukarukuraho yenda ukarujyana i Nyamata.
ntabwo byaba ari byo. waba ufasha abantu ukabajyana ukabashyira kure y'ababo. Iyi gahunda yo guhuza inzibutso za jenoside yatangijwe muri 2019 binyuze mu iteka rya Perezida wa Repubulika nimero 061/01 ryo ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2019 rigena imitunganyirize n'imicungire y'inzibutso harimo n'uburyo zigomba guhuzwa. Ibarura ryakozwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya jenoside ikiriho CNLG mu mwaka wa 2015 igaragaza ko muri icyo gihe mu gihugu hose hari inzibutso 134 n'imvi 115. Ubwo komisiyo ya Sena yari muri iki gikorwa umwaka ushize, uturere twagaragaje ko kugeza ubu hari inzibutso 172 n'imva 53. Ibyo bigaragaza ko hari intambwe z'ikubitiro zatewe mu guhuza inzibutso. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abandi baturage batari mu bacitse ku icumu bumva iki gitekerezo. Uyu ni umuturage utuye mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba twavuganye. Natwe twese nk'abaturage muri rusange tuba dukeneye ahantu ho kwibukira kandi hafi y'iwacu. Ni ukuvuga ngo hariya ni ahantu twishyikira, ni ahantu dushobora kugera bitatugoye, ni ahantu abana bacu bashobora guhita wa mwana uvuye kwiga kahareba ko bati hariya ni ku rwibutso. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hashyinguye imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda na kane. Kugeza ubu hari inzibutso za jenoside enye zatangiye gusabirwa kwinjizwa mu rwego rw'isi zikajya zicungwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Ku ikubitiro inzibutso enye zirimo urwa Nyamata mu karere ka Bugesera, urwa Murambi muri Nyamagabe, urwa Gisozi mu mujyi wa Kigali n'urwa Bisesero muri Karongi nizo zoherejwe muri UNESCO. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda isobanura ko Leta y'u Rwanda yamaze kugeza ibisabwa muri UNESCO mu mwaka wa 2018 ariko byadirijwe n'icyorezo cya COVID-19 cyahise gikurikiraho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Amategeko mpuzamahanga afite uruhe ruhare mu kugaragaza, gukumira cyangwa guhana icyaha cya jenoside? Ninde ubishinzwe? Abikora ryari? Akabikora gihe ki? Ibi ni bimwe mu bibazo mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yabajije Etienne Ruvebana, impuguke mu byerekeye amategeko mpuzamahanga akaba n'umushakashatsi mu byerekeye jenoside. Muramumva amakuru yo mu karere isa 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Urukiko rw'ubujurire mu Rwanda rwategetse urwego rw'amagereza gufungira Fabien Twagirayezu muri gereza iri hafi y'aho urukiko ruherereye. Umucamanza yavuze ko ari ngombwa ko Twagirayezu aburana imbona nkubone aho kuburanira ku ikoranabuhanga. Ni mu rubanza aburanamo na bagenzi be ibyaha byo gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho. Kigali, Eric Bagiruwubusa. Bwana Fabien Twagirayezu wabaye intandaro y'isubikwa ryo kuri uyu wa mbere yagaragaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure rizwi nka video conference. Abareganwa nawe bane bari mu rukiko rw'ubujurire. Twagirayezu afungiwe muri gereza ya Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Twagirayezu yabwiye urukiko ko yari yandikiye ubuyobozi bwa gereza afungiwemo asaba kumwimurira hafi y'aho urukiko ruri akaburana yisanzuye. Arashaka kuburana imbona nkubone ari n'umunyamategeko umwunganira na bagenzi be aho kuburanira ku ikoranabuhanga. Yavuze ko mu buryo bw'ikoranabuhanga atumva neza amagambo yose avugirwa mu rubanza. Umunyamategeko Gatera Gashabana umwunganira yabwiye urukiko ko byaba byiza Twagirayezu aburana imbona nkubone. Yavuze ko nawe ubwe yandikiye ukuriye amagereza mu Rwanda asaba ko yunganira bamufungira hafi y'urukiko. Yavuze ko yatunguwe no kubona atari mu rukiko nk'abandi. Gashabana yasabye ko mu migendekere myiza y'urubanza no mu nyungu z'ubutabera urukiko rwasuzuma ubusabe bw'uwo yunganira. Yavuze ko ibyo Twagirayezu na bagenzi be baregwa ari bimwe kandi n'icyemezo cy'abafatiwe ari kimwe. Gatera Gashabana arasaba ko Twagirayezu kugeza ubufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose yahabwa uburenganzira bungana n'ubwa bagenzi be. Umushinjacyaha Bwana Faustin Mukunzi yavuze ko kuburanira ku ikoranabuhanga ubwabyo nta mbogamizi byakabaye biteza. Gusa mu nyungu zo gutanga ubutabera buboneye, Mukunzi yabwiye urukiko ko kuba uruhande baburana rusaba kuburana imbona nkubone ari uburenganzira bemererwa n'amategeko. Umushinjacyaha yahise azamura inzitizi ivuga ko mu buryo bw'ikoranabuhanga umunyamategeko Gashabana nabo yunganira bagejeje ku rukiko imyanzuro y'inyongera igihe cyararenze, agasaba ko iyo myanzuro urukiko rwayitesha agaciro. Gatera Gashabana yabwiye urukiko ko yashyizemo iyo myanzuro hasubiza ku bindi bimenyetso ubushinjacyaha bwashyizemo nyuma. Gashabana aravuga ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bugamije gushaka kubabuza uburenganzira busesuye bwo kwiregura. Yavuze ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha nta shingiro bifite. Yabwiye urukiko ko uruhande baburana rutubahiriza ihame ry'uburenganzira busesuye bwo kwiregura no kubona ubutabera buboneye. Izo ngingo zombi nizo zateye inteko ihuranisha kujya kwiherera yifata y'imyanzuro.
nyuma y'igihe kitarambiranye umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yafashe icyemezo gitegeka urwego rw'amagereza kwegereza Twagirayezu hafi y'urukiko rw'ubujurire. Yavuze ko ku kijyanye no kuvuga ko atumva ibivugiwe mu rukiko bitari ukuri kuko yasubizaga ku bivugirwa mu iburanisha nta mbogamizi, yahisemo kwimurira iburanisha ku yindi tariki. Ku nzitizi y'ubushinjacyaha urukiko rwavuze ko kuba habayeho isubika rubanza ari umwanya mwiza ku bushinjacyaha buzasoma imyanzuro yatanzwe n'abaregwa, bwazahura n'imbogamizi bukazazigaragaza mu iburanisha ritaha. Abaregwa kugeza ubu 5 bafashwe mu mwaka wa 2018 ari abarwanashyaka b'ishyaka FDI inkingi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda, bari barangajwe imbere na bwana Boniface Twagirimana wari vice perezida wa mbere wa FDI inkingi. Uyu rwego rw'amagereza rutangaza ko yatorotse gereza ya Mpanga yarafungiwemo. Bwana Fabien Twagirayezu ufatwa nk'umukuru w'itsinda yarashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga mu ishyaka FDI inkingi. Ari muri babiri bakatiwe imyaka 12 y'igifungo, ari nacyo gihano kiremereye muri urubanza. Ahegwa ko yarashinzwe ibikorwa byo kohereza abarwanashyaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kwitoza gisirikare mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu mwaka ushize 2020 urukiko rukuru mu Rwanda rwabahamije ubwinjiracyaha mu kure mu mutwe w'ingabo utemewe. Ibyaha bahakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 19 z'uku kwezi niba nta gihindutse. Akavugira ubusari rw'irya Amerika i Kigali. mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Ikibazo cy'ibiciro ku masoko gikomeje kuba insobe mu murwa mukuru bukungu mu Burundi Bujumbura. Abatuye muri uyu mujyi baravuga ko ibiciro by'ibiribwa bizamuka buri munsi. Kiba kiberage cyaraduzwe udukara ntituronka ko duteka abana buce batugwarira ko kwashi anye ntaco turonka tukivuga ngaha twaragesenga aha. Tusaba yuko bomwandikira igiciro kubera tufise abana bagafatuzana mu ibara bamwe bamwe turabafakazi n'itugice twihere bafatuzana mu ibarabara twihereze barabara tuteka tugire gutamana badufane tugwarane kwashi. Ibiro cy'ibiharage cya Kirundo cyangwa kingwa amafaranga 1200 ukigeze ku mafaranga 1800. Ikiro cya Kinure kigeze ku mafaranga 2000 kandi za 2000 rero maze kugura 2000 vugira ngo urateka ngo ugende bihiye bishe tutagira amakara bishe tutagira igi naho dusenya turi Bujuma naho dusenya naho tugiye kubaho gute. Urumva ibifungwa byaduze ibiciro byagiye biraduka mugama rondero ntiyongerekanye nta ma entreprise mashasha nyine ibintu bimwe usanga abantu baronderamo ngo bikunde. Rero umva hamwe haduga intuze ibiciro tuzasanga ari kibazo. Si biribwa gusa byazamuriwe ibiciro n'ibitoro byariyongereye. Iyi nkuru turacyayitohoza turayigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Abandi bafite ikibazo cy'ibiribwa n'abaturage bakuwe mu byabo n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro mu Bibogobogo muri teritwari ya Fiji iri mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo. Abo baturage bari basanzwe batuye mu mihana irenga 200 ariko kuri ubu birundanirije mu mihana itarenga 3 kubera ibitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho, aho bakambitse bamwe mu nsengero abandi mu mazu yahiyali Kisombe no kwa Matari. Bavuga yuko kubera kudahabwa inkunga n'abagira neza imibereho yabo irushaho kuba mibi. Rutabagisha Rutambwe yarasanzwe atuye mu mwana wo mu Magunga ubakambitse mu Bibogobogo kwa Matari. Webwe kuronka ibyo kujya biratugoye cyane. Tawinga urabona kiriya gihugu cya Bibogobogo mu plateau Bibogobogo igizwe n'amasekiteri 2 ikagirwa n'amagurupe 3 ariko twese abo bantu bose bari ahantu hitwa gusa bari muri iyo mihana 2 n'umuhana wa Bisombe n'umuhana wa Bijanda uhura no kwa Matare ntibatambuka ntabagenda ibirometero birenze 2 uko kugize kujya biboneka ku ngorane mupaka haboneka ifaranga duhabwa ifaranga n'abana baciyo bari guverinema FRDC akaba ari kutujana ibyo kurya. Usibye iki kibazo cyo kudahabwa imfashanyo y'ibiribwa aba baturage bafite n'ikibazo cyo kutagira ibitaro kuko n'ikigo nderabuzima bafite hari indwara kitavura ngo marubonesha. N'umuturage wo mu Bibogobogo. Duhereye ku bagore afite inda, umugore unaniye kubyara mu nzira isanzwe ngo ni ugupfa kuko mbere umugore unaniye kubyara abaturage tekanye ambulance zakazivanga baraka zikaja mu bwo kubatora ariko ngo umutanzira
tanzira kandi urumva inepfo muri meri ya Baraka niho hari abadogiteri ariko urumvira iwacu nta badogiteri bahari. Icyo nicyo kibazo kabisa c'ubuzima abantu bafite aho abana kugwara izi ngwara zikomeye abantu ko barapfa akarengane kubera nyine situation abantu bari mu kumiza. Nazubagape washimangira ko n'abana babo bafite ikibazo cyo kwiga nabi kuko mu mashuri bari basanzwe bigiramo yahiye abandi nabo babuze uburyo basubira ku ishuri kubera impamvu za mikoro make. Abana bacu benshi tibiga kubera kubura ubushobozi ikibishurira kuko abantu bose n'abanyage, abandi bigiraga ahantu heza kwibarabara Baraka Uvira n'ahandi. Tumaze gutegwa inzira zarabuze abantu tuba bakigenda n'ubu nyine turasa nk'abantu bimiriwe, ariko kandi icyo dufasha nuko mwo tuvugira hirya no hino bakadufasha. Benshi baricaye kubera ubwo bushobozi bukeya, abandi nyine bene abana bato ko bariga, umutekano nyine utari mwiza cyane. Iyi miryango irenga 500 iri mu bibogobogo igizwe n'abantu barenga 7,000. Nubwo biruku irashima uruhare rw'ubuyobozi bwa gisirikare bwo muri aka karere kuko n'agahenge k'amahoro bafite aribo babikesha. Turashima Generale Ramazani Fundi uri wa operation Sokora de Sid nimba abantu bahe bava mu bibogobogo bakaza bakikano Baraka ni ku murimo yakoze. Yavuye Uvira araza agera Baraka akoresha inama Baraka yumvisha abantu ikibazo yuko bakwiye kubana bose mu mutekano bakabana mu mahoro, agenda akoresha inama za Rweba, arazamuka akoresha inama za Ibogobogo ndetse yongera n'izindi ngabo. Twagerageje kuvugisha ishiramwe rya ONU rishinzwe ibikorwa by'ubufasha muri Fizi na Uvira rizwi ku izina rya OCHA ritubwira yuko batemerewe gutanga amakuru. Gusa andi makuru ava mu bibogobogo avuga yuko hari ubufasha ishiramwe rya PAMU IGAFI hamwe na Gakondo ndetse n'amahoro batanze kuri aba baturage. Si mu bibogobogo honyine hari ibi bibazo by'abatesheje ibyabo, bavuga yuko bafite ikibazo cyo kudahabwa ubufasha, ahubwo n'abaturage batuye za Rurambo, Rubuga nabo bafite icyo kibazo. Vedaste Ngabo ku bwaradijwi rya Amerika Uvira mu Ntara Kivu y'Epfo. Washington, ijwi rya Amerika. Mu Bufaransa, Perezida Emmanuel Macron na Marine Le Pen utavuga rumwe na leta nibo bazahatana mu cyiciro cya kabiri cy'amatora mukuru w'igihugu mu mpera z'uku kwezi. Mu matora yabaye kuri iki cyumweru, Emmanuel Macron yaje ku mwanya wa mbere afite amajwi 27.84% by'amajwi, mu gihe Marine Le Pen yabonye 23.15%. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umunyamakuru w'inararibonye Atanazi Karayenga uri Paris mu Faransa, aravuga uko ibintu bishobora kuzagenda mu matora y'icyiciro cya kabiri ahereye ku matora aheruka. Byatangaje kuko Institut de Sondage bakabapima imico y'abantu ingene bazotora, babivuze kuva kera yuko Macron azoba uwa mbere kandi baravuga yuko Marine Le Pen azoba uwa mbere. Emmanuel Macron rero kuba abaye uwa mbere si ibintu bitangaje rwose, ahubwo igihambaye cerekana yuko naho yashitse ubwa mbere yoshobora gutsindwa nuko amajwi ya Marine Le Pen yateranije n'aya Eric Zemmour n'uwundi wa gatatu ndabiyongera mugabo afite amajwi makenya. Uteranije rero amajwi y'abantu bitwa ngo bari iburyo bwa kure cyane bashobora gutsinda Emmanuel Macron. Birashoboka rwose kubera kuko uwundi mugabo yitwa Mélenchon nawe yaronse amajwi menshi cyane, wewe rero ari rubavu mugabo rubavu bwa kure, hanyuma yavuze ati ntimuze muha amajwi y'iwanje